Angumbuhangu dan uriki matam bahi etinda bata patua mangarangiang rukuna na pemeringu eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bandir tadi hana pulu ni miri malawata bayang. Do miri ala ama ma maningol awang majanga ama la tamu na miri ma imirio keritu. Nahu miri pakiring manyakala peting rong na pulu pia kali penaumu mata rua kau nutunda ki permau rokama yang ngau matuamu. Latamu na miri mai mirio keritu, maka rai kau do miri ala ama ma meninggal la awang majangga. Amingu. Angumbuhangu na pulung dapat ihanda la rehiana welingu la buku wasiat. Na pingina mistikisme. Na kawunga yuhani la kawudu patu la mata haulu pala mata nomuna. Na pamanginjirunda yadu yaka lamata dambuna na mawana. Tunanu na pawangukai pinya tu bangahu nai alaya yakandea na tau na mapiaka yeu keritu banamai la pintana la hada tau. Angumbuhangu la tamu nai miri yeu keritu. Mistikisme. Yaya nama kawiningu. Papahiningu, beri hamatuna pawiningu. Yakan dia na pakauhuku nuna dia lalupi andanya yakan garaya na pawukuna. Nama kawiningu bawana yadu yaka batat dama luaya rukuna banda tapinya yakan garaya na ihina. Nuna nama rau welingu nama tubangu la lima tua. Dan kawan dia batuna matawa kata dunjaku halanja. Palainya na kamus besar bahasa Indonesia nama kawiningu bawana na ihina yaduya nangalangu papinya dangu batapadanya baninya i Allah. Angumbuhangu latamu na imirio keritu. Na pandita Daniel Listia Budi lambukuna na pani paringgitu la liuna banawuangu maloakangu kanadu baberi mapinguha la teologi na makawingu bawana na patutu palangatakangu pada pabanjarungu na pandamada lapa patabuku danya imiri rukuna tanji na membada tumbu lalurina na tau nimbihu na lulu lapa tandaya rukuna na tanji na pawuaya lapa paiyaya kanadu imiriyehu ba Allah malangatakaya banali la tolu hina hidedi ruku panamu na ingahumatua bapa iyaya ruku la pakahaumu parinjumu lai miriyehu yana manda lamangu ya taka bana luhu welingu la unu eti mananya la papadanya i Allah. Angumbuhangu la tamu nai miri yehu keritu. Yaduya na pembada ndamana na makawiningu bawana hina pa ingitunya paraina iyuhani la mata huratuna. Nama paweli etingu la papajiyaya na makahaungu rukuna imiri yehu yaduya bata paluha palangatakanya nimbihu na lodu lurinda. Bata pajiyaya imiriyehu bana alaya dangu bana lila tolu na malangataka. Ndajia pakuya baru kuningu na matumbu kana rihi la pawua manu. Takalati baparai ruku paramana nangahu nai Allah. Na marama dala wikina nimbihu na tau hipeku na nyuda hida ngala parongu ya na papanina imiri Allah na maninja li la papiakanguda da wunangu dangu da papahurungu na nyuna yakat tapaniwanya nangahu na i Allah dangu nangahu matua tapi manya ya batuna dana tanjiku hitahangataru wanya nama tungunu. Nama kawiningu bawana jaya na mandulata
hitangalangu lapa pinya lapa kawarinya napa ramanda nimbihu lodu napa kali ndamanda. Takai miri Allah. Yaya napa kali pakiri lapa tabukuta yandia lapa pahamburu dangu nyuta. Amin. Hupu na laya na pulungu na padihanda larihina yana malawanda tahambayango. Halamanya kala pating rong na pulupia kali panaumu matawananga matuamu na makapipikaraha manukama la anda langarangiama ilupangu pamambuhangu pawelieti la palaku ya na pawukumu. La tamu na miri mai miri keritu makarai kau do miri ala amama meninggo la awang majangga. Amingu. Angu buhangu ambu merombadu la like, subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda la rehina yana la angumbuhanda bunda badaka na tau na mapawai lai miri dangu na merinjungu la patanda ya imirio keretu kanadu nyuta bata mariangga pandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na imiri dangu angumbuhanda la yekabe matawa kana papurunda wai mengolong wai meringu welingu lai mirio karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.